Damir, čestitke za zmago v Fazaneriji, četrtič zaporedoma v tem prvenstvu je padla Mura. 3-1, začelo se je po že znanem scenariju, 3-4 priložnosti in na to prejet zadetek. Koliko je bilo skrbi ob tistem prejetem zadetku, da se bo znova ponovil kakšen neprijeten scenarij? Da, veliko skrbi u tom trenutku, ali baš zato velike čestitke momčadi jer su znašli novu energiju i brzo smo došli do 1-1, nastavili dalje, bili uporni svih 90 minuta, tražili taj gol, vidjelo se da smo mi momčad koja traži zmagu, koja išće zmagu, nismo se predavali i kod 3-1 i dalje nastavili i jednostavno kada smo takvi svako nam teško parira, a danes pogotovo umorna Mura. Prednost je Celje na to prevzelo že do polčasa, kako pomembno je bilo to v večji sliki celotnega obračuna? I sigurno da je lakše kad sjedate u klupu i imate primjer za calm down, za malo se ohladiti, za pripremiti drugo poluvrijeme, sigurno da je i onda nekakva samozavest lakša. Tražili smo treći, to je bio sav plan poluvremena, da ne stanemo, da išćemo treći, da potvrdimo pobjedu, ako je moguće i četvrti, jednostavno držati žogu, ostaviti Muru bez žoge, nek laufaju. U tome smo isto uspjeli i na kraju rutinirano, lagano do kraja. Težko je biti po takšni lepi zmagi, bomo rekli negativan, ampak kaj so tiste stvari, ki bi jih še želeli popraviti? A ima još rezerve u fazi obrambe, danas opet primljeni gol u situaciji 2-1, malo slaba korekcija jednog i drugog stopera, tako da u obrambi još uvijek ima rezerve, u napadu stvaramo priložnosti, opet moramo iskoristiti prve dvije. Često nam se dogodi da prve dvije priložnosti zapucamo i onda je teže. Verjetno bi tale intervju lažje delali, če bi vaši igralci zadeli tisti drugi gol, da ne vedno ponavljamo o tem karakterju. Verjetno tudi učinkovitost slej kot prej bo prišla tudi v začetni fazi obračuna. Je, ali nema druge, treba nadaljevati, radit, prišlo bo i to. Još je 7 tekmi do kraja, 7 finala, 7 tekmi za pokal, 7 tekmi u kojih je jedna bitnije u druge i samo mirno, maksimalno ući sa energijom ko što je bila danas i onda nema straha.